Nirmala Kenyam Biagamalka Nur online TV channel. There are Nirmala Kenyam, Leraban Nyaka, Eric Mishim Morleni Jalat, Ray Wichnor, Janban Nyakela. Should Kamengage Konano Murleni, Ki Japa, Ken Kanas ti Labe Kabiken Kon Bikin Kapage, Nakan Kon, Nankano Kon. No telam palkana agenda na bana kwen gwasa me riega me rieg mchitwok no re win ware gwasa mshimurle shangwane ware shaka pattern kan kono re ler kana me mi jiram jidit kan war online TV channel gore jeno jendere subscribe kaderi sharo dere ja gorpin gwasa mako de ten konti lat kon gwaz me de ken kul mala shup bana lere me bana je kwen kel sala do ne shimurle ngwane nuare dwash match sala do shike che kan nyal chicken ka pech kap panyim shin tulwal kan kwemlet panyim shin tulwal kan kwemlet jen gwadana sala do shike na chicken ka peten kan witi ne ka witi te la ka winwara na na mani ere which ka wuror kan nyerol jen godran tore matan ere kurmo mi sha ngwan no ere sha ka nyuru kamo ngwan murle shala do shikne dam bangwan chicken kanak ne bangwan chicken kanak karam kel mete ka bot midit shala do shine diok shika kan ko ka godran shika oten man shika robartan and gwada dana ci korum ci tokten chala do shine dang wal bangwan ci ga shop re wich ko kayuai pan katyang wa jene dana shukka jeslo mi di longa na me amen bana kula ngai ke kwimurle kone ko la nuere murle jan charim dan ci je to ko gwasme ber murle yos ke je kuma South Sudan use kana long mite kamigi kuma jano kimrogrok mutwa kam dien kanwari lakan murle jak ko bikan war bikan ko pet ki bikan gad bikan ko kwal ko bikong nor bikan kanang na me mala tok she mangayen no re wich kana se kan ulang toral teten ngai kona gwa da kula Kennedy a shimurle chana cheka ngakten na meni nga kana nuare nga ga jeten ne me jan lere shalat enu ne dang bangwan kedi shanak kan dio je kan nuare kana wal bangwan tetek ti se shobre woch kana wal bangwan chika kan kana diok ko ya godan chika na ngaiten no kana dang diok te shana nga kan murlen you know so titi you know kena content cha no ngwada mane te gorno dege nyoka yakel okay beje kwen yak dobran inshallah ke je gwad me ka to English beje ko lenga gwa the top swam ambush made by Murle army men against law use pursue a recent woman and a girl abducted on the road between Panyem Shientulwal and Kwemlet village. It was a very serious incident that affected our two counties, Uror and Nirol. As a result of this ambush, 9 people confirmed dead, 1 wounded, 3 people escaped for their life to unknown part yet missing, and 19 arrived Uror yesterday evening. This is very unfortunate, and our prayer be with the families of the deceased parent to be strong. So, jandana chala na me kare kadana che togre wichin binami gwad mishimurle chikana chicken ka maktin ke chikana nyuruka.